mwangiriye impuhwe bana b'Imana. Umuzungu wagize impuhwe. Abamotari we mwangiriye impuhwe. Abamotari mwangiriye impuhwe bana b'Imana. Ko namwe byambayeho byababaho, mwangiriye impuhwe. Mama wa mumama we mwangiriye impuhwe. Ndimo ndagusaba igira icyo umfasha, niyo wampa ijana naryemera. Shefu we umva grafre ase nawe urambunurije, mwangiriye impuhwe. Reka ntegereze aba ngabo barimo baraza, reka mbategereze. Mwamaye niyo yabasenkana, mbega abantu b'iyi minsi. Ase habuze n'umuntu w'igiceri koko. Reka ntegereze ngo uri kumanuka. Wangiriye impuhwe. Wafashije umuntu w'Imana. Andemeye telefone. Yesu we, reka mubeze nsabe. Mwangiriye impuhwe. Meri we, abagore b'iyi minsi. Umeze fresh? Ni fresh. Ko twaburanye se? Ko twaburanye. Oya man, nose yo gusigaho ufite akazi. Ese mama wawe araho mwana? Ko twaraburanye none twe turahurira I Kigali. Nanjye nyine navuye mu cyaro gutyo tu. Nose ko ndi kubona wagira ngo uri kuri chat bro. N'ubundi ni chat man. Ase ko umuntu usigaye uryoshye se? Ubu mfite akazi k'imena wa kintu. Ubu akazi mfite. Kararenze byadanje. Byadanje kabisa. Gusa ukorera ngahe ku munsi? Ubu ngubu nsiye nkorera 80 ku munsi. 80? Ahubwo se wowe nta n'ikintu ubona. Man, ko numva usigaye urenze kare. Ngewe ubundi nibisanzwe ni kubundi n'ubundi ndarenze bro. None se man, mama wawe aracyaraho mwana? Cyaraho nyine arasekeje gutyo. Arasekeje. Tukiri mu ntara. Wowe banze ubwira amafaranga ukorera numve nimba bijyanye nayo nkorera. Amafaranga ukorera? Ngewe nkorera se cyangwa wowe ukorera? Wowe ukorera? Yambwira. Amafaranga nkorera ngewe ni menshi cyane bro. Nangahe? Amafaranga? Ubwo se wayabara? Ubu ku kwezi nsigaye nkora nk'ibihumbi nka 800. Ku munsi ukorera ngahe? Ku munsi se? Ku munsi ni amafaranga menshi cyane. Imba ngafata 800 uyagabanye na buri munsi. Man, narenze byadanje ahubwo. Oya kurenga ho ndarenze ahubwo ntabwo ndi uwa hafi hafi. Ari nyine uguzama akazi. None umva ahubwo wowe akazi ko ndagafite ewana. Nari. None se boy we. Yo. Cyane. Bose bamwe. Araguhamagaye. Mwana cyazo man musigaye muri n'abakire man. Ndakumva patro. Uranshaka cyane. Nandi kumwe na mushiti wanjye reka nze ndaje. Yembo nyine cyane ndaje. Boy we patro yarambuze reka nze njye ku kazi kajye ku kazi. Tuzasubira. Wegerayo nari. Tuzasubira. Nari. Mwagize impuhwe bana b'Imana. Mwangiriye impuhwe bana b'Imana. Mwangiriye impuhwe koko. Ubuzima ndimo kari bubi. Namwe ko mubibona. Karafure. Abantu b'iminsi bamwe na bamwe basigaye batanga ariko hari n'abadatanga. Urakoze. Mwangiriye impuhwe. Nigereze bano bantu. Mwangiriye impuhwe. Mwangiriye impuhwe bana b'Imana. Mwangiriye impuhwe. Nkubiswe n'inkuba. Niwo mutipe niyemeyeho. Imana worambeshya ngo ufite akazi kari ko kazi kora. Akazi se? Akazi boy we akazi ko ndagafite ari nkoze none zimwe nzanza no ngaha ndimo ndasaba ariko wamereze. Zagumana akazi kawe. Akazi kanyu. Boy we.
Mm.